Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Pravkar sem prispel tukaj v Mariboru, pri Borovi vasi, pri enem velikem nakupovalnem centru. Sem prestregel en klic, naj bi bil kuščar, krokodil oziroma neka podobna žival. To je seveda, lahko rečemo, zelo ali pa milo rečeno nenavadno za naše mesto, zato sem seveda takoj tukaj svojo snemalno napravo, da vidim ni še tudi nobenih urgentnih oziroma intervencijskih služb, čeprav že slišim. Zanimivo, da se prvi pripeljejo gasilci. To pa je res nenavadno, no, ampak vseeno tukaj zdaj gasilca sta ravno sparkirala. Gremo, kje je zverina? Pardon, no, reporter Milan. Kje je? Ja, ne vem, tam voni luži. Felix, daj mrežo, no kaj čakaš, kaj? Ni tak veliki, ne boste rabili, tam voni luži je, pa mali je. Vodi je? Vodi, ja. Felix, daj po ta plaško. Aj si ti, no, zdaj še to, da ima razum mogo kopati. Pa je bil mas, pa vse skup za 850 €, viš tak, dajmo, gremo, Fel, kje je to, dajmo mrežo. Dajmo beg, če je nevarno, dajmo stran to, ne? Dajte se umiriti. Kjer je luži? Tam zraven, gledajte, tam levo, pogledajte, no. Felix, pospravi plavutke, to ni globoko. Ja, seveda ni, se vam pravim, da je mlaka. Dobro, kaj ste vi tu? Novinar. Kdo je klical? Ja, nisi jaz klical. Te pa beg, gremo beg, stran beg, takoj. No, kaj boste zdaj naredili, gremo najprej pogledat, ne? Kaj to je to? Ja, to je to, ja. To je to? Ja. Zaradi tega kakaduja so zdaj dva klicali, kaj? Zdaj pa lahko, da ta... Kakaduja, ja, ker ima nečak tega, ko barve menjava. Kameleon ste mislili, ne? Kameleon, ja, se to sem tudi rekel. Kakaduje papiga. Je kameleon v bistvu, ker ga on kakadu kliče. Kaj zdaj boš ti, kaj si ti hojiš mojemu nečaku, ali kaj? Kaj imaš kaj z mojo sestro, mogoče? Pa ne, no, dajte se. No, te pa ne, na me nekaj. Felix, daj malo mrežo. Kam se to, tam bo pa gorelo, pa bo zgoreli. Zdaj zaradi tega tiča tu, ali kaj je to? Gospod gasilec, to je krokodil. Kaj je to? Krokodil, koliko vidim? vidim? Ti si celi krokodil, veš? Ti si celi krokodil, kaj nas tu zabavata? Ja ne, gospod, to tu je krokodil. Kaj nas zabavate, kaki krokodil? Krokodil, mislim, da kajman, če se spod moje nestrokovno mnenje. Kajman. Kaj vaš? Ja, ni moj. Ja, kako je ime? Ja. Joža, kajman je vrsta krokodila iz Amerike, no. Ko se pa smo zadnjič skup gledala, Animal Planet, ko imajo krokodile. Kajman je, to je vrsta. Pazi, te beg skoči, te voda pa manjša, ali kaj? Felix, daj nož vun. Kaki nož, kaj ste normalni, dajmo poklicati tu. Daj nož vun, kam se jaz s krokodilom tu obado? Štajerski gasilec, kaj ste vi nori, kaj ne se otroko rečem, ko jim bo taco vgrizno. Vse gledam jasno, kak je to nevarno, vse mi nijemo taki pripomočko. A ta gre z mano fuzbal, ne more imeti, ker mi je krokodil pri Borovi vasi taco beg vgrizno pri koleni. Kaj ste vi blesevi, ali kaj? Daj nož. Čakajte, ne panike, pa ne noža, sploh pa je hladnokrvna žival, to ni treba, zdaj ne bo nikamor pobegnil. Pa kaj si pametno, hladnokrvna, če je 6 stopinj, sedaj nema voda, brez, sedaj vidim, da je hladnokrvna, kaj boš meni govoril? Kojn. Joža, ki ga zarežem? Ja, tako svijo, tako bo dvakrat zrebo. Nehajte, no prosim, s tem nožem pa pokličemo policijo ali pa... Kako policijo? Kaj imam s krokodilom, to imajo pravka? Kaj ste vi nori, kaj imam vse narod doma? Samo je to pa res, kaj imajo vse ljudi doma, moj nečak Peterček, mali ima pa kobro doma. Kobro? Dobro, pa kaj si ti nebol, pa kaj si ti bil tam pa nema tudi, ali kaj Ja, pripetaš? nisem bil. Kaj boš ti, če ima kobro, ima kobro. Ne more imeti kobre. Ima kobro, kar je Felix rekel, ima kobro. Kobra, ja, no, ali biton, ali tudi mu pravijo, 6 metrov je dolga. Torej, to ni kobra, ampak je piton. Reče Felix, reče, da je kobra, pa ne serike, tem fukno to v vodo, tu noter, pa ne te požere. Dajte se umiriti, no, gospod. Ne te, kaj ima tebe požere, ti tak si ti vse za kuho. Joža, s peno ga zalima, to ga bo fajno trdilo. Daj ga malo, ja. Dajte mir, prosim vas, nehajte, jaz bom poklical zdaj policijo v tem momentu, Čakaj, torej, imam jaz dragi to, dame in s tem gospodje, šticom. gledajte, nehajte, no, da naslednjič ne pozabite, resnica ni benzin pernica, bolima. pa vendar marsikomu smrdi. Ja, čujte, zapomnite si, brez študentskega servisa Maribor ne je bilo Milana.